Ijoollee nyata arsiitii fi harargee saniif dhaamsa kan haadhaa buufame. Guyyaa tokko miskiintichi tokkotu ture kan bahara gubbaa dalagee qurxummii baasee qurxummii san gurguratee ilmaan isaa nyaachisu. Osoo inni dalagatu guyyaa tokko namtichi tokko itti dhufee hattichi tokko itti dhufee zaalimni zollumee qurxummii inni baafate tana harkaa dirqiin fudhatee galaan kute. Deemeni manatti yogguu inni galate kuduraa Rabbi subhanahu wa ta'ala qurxummiin bishaan bahar keessa erga baate lubbiin siraa keessa nama baatiin duutuun qurxummiin duutuun lafaa kaatee quba kana gubbaa cina. Laalaan ibiddi sammuudhaan bahee deemee mana yaalaa dhaqe. Yogguu inni mana yaalaa dhaqu dhukkuba badasi qabee daddafnee sirraa hamurru jedhanii asitti irraa muran. Ergasii laalaan adda dhaabbachuu diddee keessa ol kutte. Ammas harkasitti irraa muran. Osoo deemtu ciqileen isaa guutuun osoo muramtu dhumatte. Xumura irratti uummanni gaafatanii maali rakkinni keetii maalirraa si qabde jennaan akkanatti namticha miskiina tokko hatee akkana nyaadhame barjeen. Jennaanin aboo deemii namticha san dhiifama gaafadhu jedheen. Achiin fiigee deemee namticha san bira dhufee jala kufee yaa sayyida kiyya. Yaa sayyida kiyya jedhee jala kufee awoo dhiifama naa godhe. Jee itti boo'e. Namtichi rifateeti eenyu atiin jeen. Bar'aan namticha gaafa kana kana sihii qurxummiin deematu sirraa fudhatisanii jedhe. Sihi jedheen. Laal kunoo akkanaan ta'e harka kiyya hawan takkallee hin qabu sababa gartee ammallee akkan guyyaa isaan harka kiyya muramuu eegal ilaa ammatti muramaa jira jedheen. Achiin namtichi rifatee ogguu harka isaa kan cirame kan argee rifatee boo'e. Boonyaan namtichi harka irraa cirame kun maal jedhe? Yogguudhaan qurxummii sirraa fudhadhe san Rabbi narra kadhattee jeen sirra kadhadheetiin jira jeen akkam jettee narra kadhatte jeen. Yaa Rabbii kiyya namtichi kun humna isaatiin laafina kiyya irratti ifna laalee riskii ati naa kennite narraa fudhate. Yaa Rabbi namticha kana keessatti dandeettii ta'e agarsiisi jeetiniin Rabbii kiyya kadhadhe jeen. Yaa obboleessa kiyya dandeettii isaa Rabbiin si keessa si garsiise harki kiyya guutuu narraa dhumee dhiifama naa godhe jeen. Warri ilma namaa miitan. Wallahi du'aa'ii nama miskiina silumaa huga deebitu. Osoo kaafira taheefu islaamamti. Osoo kaafira taheefu namni ati miite gonkuma Rabbii isaa bira qeebaltii ni qaba. Nam takka ka ati nisi miite. Joolleen teenya waltumtee yogguu isiin ija wal ba'isitu umrii isaa guutu dhiifamni nu godhamanii araarama. Akka biyyatti araaramtan. Nama tokko miitanii akka biyya araaramtan. Ka duraanu wallole biyyaa miti nama joollee teenya wallaaltu wallole. Umrii isaa guutuu namni atin akkas goote sun dhiifama siif hin godhu. Ka atin akkas goosifte sun katumee fi katumsiisellee hukumii takka qaba. Guyyaa fuuldura Rabbii keessanii dhaabbattan waan deebiftan lafa kayyadha. Zulmiin isin ilma namaa zullumtan. Addunyaa fi akhirattillee galata guddaadhaan si galti. Warri dhiiga ilma namaa gannaqaa addunyaa tana gubbaa yeroo hedduu jiraachaa ture. Jiruu nagayaa jiraachaa hin jiru yoo fakkeesse malee. Namni ilma namaa miidhuu raahaadhaan addunyaa gubbaa jiraachuun isaaf gonkumaa hin jirtu. Tana qabadhuu naa jiraadhu. Ilma namaa gammachiisuudhaaf Rabbi dallansiisu ta'irra si jabduudha. Yoo gartee ganda keessaniif loltee Rabbi ilma namaa gammachiisuun Rabbii kee dallansiisuun irra si caalte itti jabaadhu. خلاص كن في لناديتي آخراتي قبريتي فوال لفكايتي لفكاي قبي فلو أرسينس هرجينس سجلا أكا سجلا قدن ديني في أكا سيف الرنقافة تمني قنكم هو إيفامني فلي يوغرامي إيفامني فلي أكا بيت يوغرامي والله كأتنما تقوميتي قنكم هو سيف أكا الرهن دبرم حقا نمتكسن إيفامس يوغروتي أرسين أكا إيفامس نقول هرجين أكا سيد إيفامن قوني بريجيني هو. سلام الله عليكم.